ezasekhaya isithwalo engihlezi mina ngisibona ukuthi isithwalo esilungeleyo esedlozi. Isithwalo sedlozi emkhulu silula ngoba usuke usebenzisa amandla akini ukuthi uthole yonke lento ofuna usuku uyifuna ngaleso sikhathi leso. Kodwa ke kuyabiza ngoba kulimaza abantu abaningi ekhaya. Uma sesithathe leso step ukuthi sesikunikeza ledlozi. Ubungozi balo ngoba usesemhlabeni angiboni ukuthi bukhulu emhlabeni kodwa bukhulu uma ukuthiwa siyojeziswa phambili ngoba labantu laba angeke ubabambe forever awusiyena uNkulunkulu nawe phambili mawucala ukushona wena noma kulimala wena le ingane zakho ezisele ngemuva ayizabe isaba into yalutho kangangokuthi noma kuthiwa udokotela uyawushintsha lowo mntwana loyo abe yinebethon abe intwamntwana nje ongasafuna ukuyosebenza noma kuthiwa utishera ashaya ingane axoshwe kugcina sekungathiwa sekulimala yona le degree yasebenza ngayo ishabalali iphele ngoba wena lento le uyithole ngenkani ngokusebenzisa amandla edlozi ngenkani. Kodwa ke futhi siyakwazi ukuyiqhubela phambili thina ukuthi efamilini makuthiwa kukhona omkhulume naye weza kimi washo ukuthi no ubaba wayenze kanje siyakwazi ukuqhubha lokho noma wena mawusekhona siyakwazi ukulungisa lo msamo ukuthi ungapheli siulungisa elondweni lapho kakho la sifike khona bese ke sesidlala imagic ngembuzi ngoba le ingane zakho ngeke zikhona ukuyilandela into ungasekho sibese sesidlala imagic ngembuzi ukuthi siye lapha emsamo sifike siyigubhele khona lembuzi bese sesidlala ngeinongo ke ngamakhubala athile sigubhela phansi lembuzi ihlala ikhona labantu abakhona boboze bafe lokuba bakhulumela lapha emsamo yonke into yalunga noma wena ungasekho.